are on board and they are not left behind. Ogai modak kod jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Mombasa koro kwayo piny owacho mondo mi ogol oko osuru mi ijuogo kuom ludhe ka achiel kod ndigni ma gitiyogo. Gikoni thoth jogo modak kod ng'ol onge nyalo, omiyo mano e yo mapiyo ma piny owacho nyalo jalogi godo kuom keto negi nengo moyweyo ne gigo ma gitiyogo e wuotho. Kane giloso Kisauni romo mane okelo kanyakla jogo modak kod ng'ol, gikoni midhiero mapek ma pod giyudo en yudo kuonde thieth ma ginyalo yudo e konyruok matimore ka bende jonyuol mani kod nyithindo makamago ikwayo ni owe pandogi e udi kata obedo ni moko kuomgi kalo e weche mag kwede. Hizi equipments wazipunguze tax. Hizi equipments saa hizi zimeenda na tax ya Kenya, na ambao zimekuwa vitu ambavyo tulikuwa tunavinunua $1,150,000 saa hizi tumeenda kuvinunua kwa over 250k. Kwa hivyo sisi walemavu tuna ile tax exemption. Kwa hivyo iwe hata equipments pia saa hizi, kwa sababu hizo ndio mobilities. Ni jambo la kusikitisha. Wiki iliyopita kulikuwa na tunasajili neti kupitia manyumba, na baadhi ya wazazi walikuwa wanaficha watoto, hawasemi. Ana watoto 6, atasema nina watoto 5. Yule mmoja humuhesabu. Kwa hivyo anahesabiwa kwamba hajapata neti. Kwa nini unamficha? Sasa ni ile ikawa tunafanya bidii sisi wenyewe machifu, tunazunguka na wale CHPs. Amesema ana watoto 5, hana watoto 5. Kuna mtoto mlemavu ndani ya nyumba. Tuna shule zetu ambazo watoto walemavu, ukienda pia ukitazama daraja yake chini, iko chini sana. Ni kwa sababu walimu ni kidogo, wasaidizi wa pande therapy pia. Ukiingia katika mashule yetu ambao wanasoma watoto wetu ni ya serikali, utamkuta daktari ni mmoja, hana wasaidizi, watoto ni karibu 100 na watoto wote ni mlemavu.